nghe vậy cho anh nhỉ? Ủa mà nó chẳng nghe cho anh. Ủa con nhung budak teh. Ủa mà mana dulu ya? Wah mana boteng. Apa rambutan nih? Ayo kenyah ayo. Ayo. Kok iya wae euy. Eno kecek maghrib can boy kene wae. Woi. Oh. Oh, ngese ah. Rồi wae. Coi ra dạo ơi. Đi nhà cùng người nhà nhỉ? Nhá nháp đi à? Ngại không có nghe. Cái ơi. Ayo. Wah, aing nang itu aing ngelawan nang tadi tua. Cinta mana air itu kena bubuhan. Kayak kan boy. Iya. Aduh. Boy tiang sia. Gua suruh gua tama agrim kiyo. Dan balik kene wae. Woi, trời đồng sức mạnh. Trời đồng lắc deh. Woi, lain makan. Tolol sia. Terus nyum sia. Woi, aing kalau mau buru-buru ya teh. Aduh, aing lapar, itu aing ke mananya. Aduh. Aneh lah budak. Seminta kobogannya budak itu tuh. Aing keur lapar can ngejo. Menanggus poe ngarek poek di. Terus nunjuk budak teh. Ah, aya budak tuh. Ku aing tanyakeun ah. Sugan manehnya. Aing mah. Mana aing sarup na can balik kene wae. Woi, ka mana deui itu aing teh. Buan teh inget balik. Goblok budak teh. Jang, buka ye. Ngayon cho apa teh sino ye. Goblok budak teh omongan teh inget balik. Aing botong lapar yo. Jang. Jang. Siapa kos keom. Kurang naon nih. Kurang cangkang wae. Diu lah. Wah. Aduh. Lumayan yo. Jalan kali itu aing capek dah. Aduh. Asal eklok yo. Malum geus kolot. Kemananya? Guanya gila. Aduh. Kemananya? Itu aing kan balik kene wae. Woi. Butuh lapar. Masya Allah. Aduh. Nah si aki orang poros ganggu orang gangguan Orang poros goblok siya sang orang poros pakidang siya awas siya kuain siya awas siya kuain siya awas siya kuain siya bunang kuain siya udang siya kuain goblok siya orang poros siya anta siya kaherian apa sih siya kok dong siya nggak kemana-mana nonton siya ya kue laki beremu kue ya kayo siya siya kakang ya iya ini kue tapi dong malah siya bro bus piteng WC amit goblok dasar aki-aki orang poros aing jadi kos kieu awas siap aing siap udang si aki-aki goblok aduh manusia teh masih ngundang teh aing aduh aing teh mah lek gitu aduh goblok teh geus kajailan ieu mah
Ngudak-ngudak. Wah, salah naon aing. Wah, aing neangan itu aing kita balik. Tuh, asyah. Aing untung sia. Wah, Kita kapan dulu ya. mah review mo yo. Wah. Aing mo yo. Aman. Aduh, woy. Misalnya hujan kieu sini kan weekend wae. Ah, si aya. Geus si mana-mana. Woi. Wah, lain mageranyang wabayang dari yo. Wah, ayo bawa. Ya. Oh, dia sia. Wah, bohong teu waktu sia mah. Woi, aing lapar naon. Oh, kejo. Yang ngejo naon. Mana teh? Teu waktu. Mana naon deh? Kali itu, balik kali itu. Wah, pentingkan. Butung abang ke deui. Ah. Bogohan teh, mana mah? Woi. Oh, ya Allah. Hujan mau hujan we. Oh, koe. Yang kalayon we. Sama ima koe kieu. Oh. Kamu tuh golong ai. Ini apa? Kamu dulu. Woi. Dia belum naon ayo. Nah. Koi pula. Ya sama bedanya. Woi. Oh. Nah, ayo. Sama mau di Jakarta ayo. Oh. Arek dulu lah ayo. Coba ayo. Ayo nak. Tinggal di luar. Oh. Aduh hujan, poek, poek. Aduh. Hampura bah. Hujan. Ya naon ni? Oh, baru dah kieu ai. Woi, apa saya poe ieu mah?